Kiunga kia Mwamogusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasa bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha te yababere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera HELB Higher Education Loans Board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia kumenye skuru urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bakoso school January mwakaribishirwe ndogendereta na intake na application cinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Happy Sabbath omonjo murikirari wageteme television karibu sana siki onga chinsa isano na ibere litukeri gari ya Jumamosi chitariki isano na ibere omutinyo okabere aso mwaka 2026 ngoro kwa Matilda Obaigo Veni Nyaboke korwa ase ebimanyerero na nekero to chaka ekionga korwa county ya Nyamira nigobono egati ya baremi bekemerige chae korwa ase county yo abo bakoni chae yabo chase kiombe ya KTDA bono besokire na kuriga komanya ningi kiagerete chi factory chiorogongo rwagusi chitaitabranete no guchika we kiombe ya KTDA komento gose abalemi banyara komentwa chishilingi bere asekera ekilo ase umushara bakonyora kira umutinyi abamenye abo nobwigo abalemi bagusangana getesene kega nigo babolire barai owesonania anemono nonye no museneta we county ya Nyamira iliko bakonya konyora oboene bwabo ejai nero turendete lakini tuegure ngachi factory jindo beko siringa 30 sanga hizi factory ya kusi hakuna maongezo ya mkulima. Sasa tutafanyaje? Ni Kenya gani tunayoishi? Abantu ambao niko tenera walimi ni lazima waondoke ama wasifanye kazi tujitetee sisi wenyewe.
tubatumite atu abatumite bachikotonyenya ose utu abatumite bachikotomentera chibese karo chiamentire mbobe kibaroche karo kedide kotomenta chibese mbobe kibaroche mbachi tebakarato bolinga okomento kombuya mwakoroche pamanye kochikokeja sababu kibao kejibesa yani nabu ndamwamukia ibabuate karo bachikokeja sisi hasa tuna wachumbe kama wachumbe wangesikia hii maneno tunaona vile machozi yanaendelea kutiririka. Wachumbe, matenesa, watu wanaitwa magavana. Sasa hawaoni kama sisi hii chakula ni mbaya. Watu wengine wanakula, wengine wanakufa. Ntaite ko basabanga onya mbali comment shilingi jeto 26 kabaranje esheria ne yanje leta balemi bara bayisign signature barangire special general meeting bakwanire ibintu byabo by'uburimi. Aba director ba usinyuko tebinga ibere tibe shilingi jeto ibere mbawate sheria ngo banjirere baseli abantu bari gokinga bari abantu abangao banyare ko bawutinire cya yabo baroje ki factory cyabo ikoyo kiamentire bune serikali yabatebe na KDDA ko shilingi 25 mpaka 30 shillings usiya ito yabende tekwa wa kibese kingepi yabende kwa 26 shillings bara comment ko 24 mpaka 26 kendo ndasaba barayi baito bonse bebe bachole barobis nenga kiyaikire batinene n'abalemi nari abalemi babaga neti mono batike ko bawa kibese kikura bagenda batatali na acha kendo kende gyose kerige consent umwana inki batari weso wana nime na abagambi kurwase location ya Ngenyi yo gutoka ime iye wodi ya Munyerero ase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii bakurawa na Nicholas Arita na wigo kubwaterana na abagambi kurwase ekinyorekyo bono nigo banyarire gusanga ebirengero byabo na wigo sanga nabamenyi bekinsemecho igoro yobuya bwoguta ugutasara abana abanyaruka ase urugongo rwa Gusii bagosanga nabwigo n'abana beskuru usaborokiwa beskuru ya Itibo nigo bono banyare kubura buna nonya abana bamura kinga kicio kwaruka gusekera bagoswa iburu mbakoirwa bari myakemeke batamanyiti ekyo obagokora nikiro bagenderete nesigi yo kurwania ugusarwa ko mwana umunyaruka ase urugongo rwa Gusii ani tore abana injimba sara abana kinyaruka sengenjere maminja yeri chigoria serikali yetu ya Kenya abantu bagenderete gwetera abatureti baito n'abantu baito ba nyumba 10 na community policing kokora cross monitoring kabisa turigereringa ngakia abana inchi bamenyete mechima ande no uri orakora magosa iyo gosara umwana ayimukiri watwa abangina bakale n'abagaka nigo bagoserete abana babasugutamanya esengenjo konyora seminjiracha abana babono basomire n'abayibuli babono igamba somete emekieri eserege tundu gusikeri bakobutora igari yega chitesengenjo gasteyo omoiboli nkoimokiara abana bananyore mbatatu emekieri narego chikokonya abana bali baparansinda egere ngina takuka bayimogeti bono asengenjo mbamanyete igo bare konacha batuguta yagerire tobwata abayiboli abange bakobarwa ekere bakonyora abana mogende nyagitari rero noko baruguka etotagete kwegerera abana baito bakine buna bari bayiboli igo bakoya gucisemi kiagara Gusii ito buna torocha abane bakwaruka bara bakesana mbara ike miaka bara ise ko etenenera batebe nki babwente gukora umwana na bakwaruka ubwate miaka na 5 nonya 5 nomo igo tugukwana na bayiboli twaba cisemi batwaro gonchoreria yani attitude change yo kubana ande bamwanga bono ngo nkoegerera turu mwana uyu mwiseke umwana ugagukina bwenyora kare ase encherengia atanyare gochi kwarukiwa kose gosarwa ekiagera omoibori nanyorete cisemi agaonchore birengereri aganchera nanga umwana uyu goika amutange kurwase amwegere utigana nayo chinga kia serikali enene kubwatirana ni wizara yechisemi me yensi ya Kenya bagendete gosira na boigo gosingerera buna aborokiwa bonsi bali bagosegire diga 10 banyare goswase chiskuru nigo bono omwalimu manene kuse abalimu bechi skuru aho bagendete gusanga ebirengerero byabo na boigo gokora buna anigo banyare kwaligania aborokiwa bange abo batabwati nonye school fees gose uniform kubwatikana anogo chiko kurwa ase wodi ya Munyamatuta ebunge ya West Mugirango ase skuru yeri Rumi nigo mwalimu monene bweskuru yo gusanga nigitosini kiga nakorabuna nigo banyari kwaligania aborokiwe wetani 20 kisa serikali enyara kubwatuka uguchiko uko nabwigo kubori aboroki wabo banyari kubikomukia ase amasomo Eskuru yere next
yani mineti ngeto bwata bamura n'abanyaroka baro bake bamenyete ime balemia n'abandi bakurusiko bona igeto bwata enrollment in total 300 wigera bano natwata kiro mwaka oyo iga ase kirasi ya CPC yani grade 10 twanyolera abana wikera rero abo bonsi bari 75 naende mbagenderete goja ne serikali yateba ng'abana bonsi pitiga bagende school nabo tuyigorete mirango twagate ng'abaibuli twabana ntundo rwasaba fees SME serikali irwete bosa abana tigabaije school egere serikali ngwakanire kibese kiraso mwana ebirasi tubwate mbisa ine abaibuli twabana kero umwana aije school asome egere serikali yateba 100% transition yani kero umwana oli okora grade 9 na kwenda atoke ase senior secondary school kesoro mwana ibwense ateba ng'abana baije school enjera bari twanyora abana 200 naba abana bande bagoja atabwati uniform atabwati bitabo exercise book lakini ntra otoko bari kani school twaba register twaba admission number baso ekirasi imbe twarwa twasemi umwebulinga kana kuri kibeso goro mwana e uniform renda kwekane abande lakini titoko moseri ku school ngatabwati uniform twali usaba wala wishes batakonye inda wana abate off na wana uniform actually this morning it was discovered to what wana 20 total overs baro to what malita but what we will be ione kwa changamoto as school so we are praying masaba maya asaba to waitu batakonye political class na no mwishibi wetu Steve Magaka tumaito na wana actually to what go to mwake uli yaba mura bachuile atakonye dom to yasane nda bana ababe n'abana bari bono bari kigasi basomete school yerirumi batobwatesie asa abana buna abagoje school bagre 10 batabwatie uniform batabwatie bikoroto tobakonye elinde na baraba gwenera ko babana batware bikoroto batware uniform na gitabu kendi yose kebolete bagorerwe elinde babe school basome tali bayibuli bose bakwenyara ubole merumbole chinga ao bono balinya sasa senirie tubwate ibarwayo kigasi nkenke tokonya abana aba ilinda baroba besukuru basome baje kokonya abandi nakorwa ase serikali enene umukonyi bumura yo monene ase kyama ya Jubilee Moske Dr. Fred Matiang'i nigobono agenderere ko moche serikali na boigo egati ya barai asogotaikirania emirimo yabo una ebwenerete usekorengana nelichiko ka ukono kurasi county ya Murang'a. Matiang'i nigobono agendere kuboria abakenya kuba maiso na boigo banyare kurigereria abarai bare avinginchu barai barabakonye asia matukale bosio. Yale mambo tunaona mengine ni aibu ya ajabu. Na mimi nafikiria, moderator, thank you for your sermon. Umesema kuhusu unafiki, hypocrisy. Tumekuwa kama center ya unafiki hapa Kenya, especially in the management of government affairs. My brother the minister could not stand the heat, so he has left. Ukweli ni huo unajulikana. Za kanisa ndio ilikuwa mahali watu wanajificha. Wanabeba sadaka kwa gunia na mamilioni kupeleka kwa kanisa, lakini hakuna utu. Their heart ni roho ya unyama, au vitendo wanafanya ni unyama. Unakombea hii mambo ya unafiki, unabeba sadaka na gunia, lakini yale unayoyafanya. Ndio mimi si mhubiri na sitaki kujifanya hapa eti ninajua Biblia sana kama watu wengine wanajifanya, lakini I know somewhere in the Bible somewhere inasema by their works you shall know them. Vitendo, yale mambo ambayo wanafanya, si mambo tunazungumza hapa tukiwa na microphone na nyimbo tunaimba hapa na mambo kama hayo. Vitendo, hao ambao wanatuimbia nyimbo na kutuambia mambo, mnaona vitendo yao vile nyinyi mnaona hizo vitendo. Ninaomba wananchi, wakati umefika wa kuamua vile tutakavyoendelea mbele kama nchi. Mutafakari na mufikirie haya. We have an opportunity in a lifetime, in a generation,
the generations that come after us are going to ask us a question. What did you do? Wancho murigiria mubunge Obumula omusikie jake owanami wamboka nigubono ate biruna ikigancha kiria KNG CDF osikigancha kiabiri kia babunge asimya kemenge nakyo kiabiri kia gukora emirimo mono asense ya Kenya nigubono ayigangu bwatikana no guchika wekigambiro ekinene gia Court of Appeal okukwa bwatu gituri tukore gorobuna ikigancha kyongiranyara kubuge gukora mu muchande nande nigo osingira abuna ichiko rinde lyonsi kigendere gukora emirimo aiga asense ya Kenya ya serikali. Tunataka primary, secondary and university education ikuwe free. Hapo mahali tunaenda, just like other countries are doing. Sisi hapa tunaweka pesa mingi, wazazi wanaweka pesa mingi sana kwa hii mashule zetu. Hata sisi kama wabunge hatuna shida kuachilia hiyo pesa ya basari. Ile ya basari tunapeana wa consolidate na ile ya governance. Wa consolidate na ile ya presidential basari. Masomo ikuwe bure kuanzia primary mpaka university. Hiyo itakuwa tumesaidia watu wetu sana. Hawa magavana wametusumbua sana. Ukitembea kila mahali Kenya hii, ile pesa inafanya kazi na inaonekana ni ya CDF pekee. Hata hapa mahali tumesimama, tunasema hiyo ni CDF, KMTC ni CDF, hiyo ni CDF, hii ni CDF. Gavana wanapata pesa mingi sana, lakini walikuwa wanataka atipaka hii CDF pia wachukue iende kwa. Maana wale kibahamu kuna jaje wawe wangechukua waende nazo, mungeona hiyo pesa kweli? Sasa leo Court of Appeal huko Nairobi imesema CDF lazima iendelee kuwako. Sasa CDF sasa tunataka tupange maendeleo iendelee kabisa. Watu wetu waendelee kuona hiyo maendeleo. Hawa magavana wametusumbua sana. Ukitembea kila mahali Kenya hii, ile pesa inafanya kazi na inaonekana ni ya CDF pekee. Hata hapa mahali tumesimama, tunasema hiyo ni CDF, KMTC ni CDF, hiyo ni CDF, hii ni CDF. Gavana wanapata pesa mingi sana, lakini walikuwa wanataka atipaka hii CDF pia wachukue iende kwa. Maana wale kibahamu kuna jaje wawe wangechukua waende nazo, mungeona hiyo pesa kweli? Sasa leo Court of Appeal huko Nairobi imesema CDF lazima iendelee kuwako. Sasa CDF sasa tunataka tupange maendeleo iendelee kabisa. Watu wetu waendelee kuona hiyo maendeleo. Biamana sana mwancho murigere ndego tigara ime ya Getembe TV nabo gutwara oburigereria burobia kuruko Matilda Ovaigo vini nyaboke kora save manyerero nereke vini ongeri chibichana marioge asenchira engikirano tonyore asimitandao Facebook na boigo chinse mochi ya YouTube na Getembe TV tumerane asikionga chinse 10 litukoria rero. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering,
engineering na wigo water engineering ase ensema ya computing and informatics ngwige bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwige bali electrical installation na wigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology ngwige bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwige bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kucha sibali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha te yababere isiko ekiagara bone gase Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ubundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyo gosoma wetera help high education loans board nekibese cy'umwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange nabo ukubatalira ase school yiga kusi obakirisi migwitira sinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Ne noganye gukole wa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba munyibita bobale nobo munyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyiwikira abantu bange asobunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726 Kyobongoli umwanone kiririjane Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.
Nyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imemo chobosongo nigo yachira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari eri nikemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center erega igo mochito bosongo boigo nyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga ase nyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka magoro ise twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando ye chi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Burabu Technical Training Institute iskuru jubo bundi yijese michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya computing and informatics department mbabuate ICT computer programming cyber security buiko digital animation and media asensemo ya building and civil engineering department mbabuate plumbing building technology asensemo ya electrical and electronic engineering department mbabuate electrical engineering power option electronics buiko telecommunication asensemo ya institutional management department nkurubari fashion design and clothing technology hairdressing and beauty therapy ensemo ya health science department mbabuate health records IT na community health asensemo ya business studies mbabuate human resource business management na supply chain inche samalieta Dr. Were Mumanyi the principal Borabu Technical Training Institute Borabu Technical Training Institute igere Nyamira County Kebirigo Market Borabu Technical Institute igeko some abana nande koru chikosi chinyinge chikosi echi igachire cha magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoreso bwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotigo mwana ngaberesiko ngoko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose school yaito okoreto omwana oyo tomoapuraire tomobeke se serikali aiguchibesa chie government scholarship gose capitation aiguchibesa kurwe se serikali ese motokoruka help aiguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera iruchibesa ichonsi igemineti nga igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera nga tobwatie besa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya
na ndachi kubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete irikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagatuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inoti isano na ibere inoti isano na ibere inye isano nemo ibere eyemo isano na isano nemo inye inoti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inoti isano boigo inoti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute, technical skills for development. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emejega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibigoro igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 Kyokongoli umwanone kiririjane kila nafsi na ita tuchende kuralia ogukwa kwa Joseph Temu Osoro ukwa kwaraliwe kwa Joseph Temu Osoro no mwana unyegusira Osoro Onsare na nyegusira Susan Osoro na Sandimu Obonyo no mugaka o Grace Nyaboke na Jane Bonareri Ise Duke Maureen Pastor Masi Doroth nyegusira Doris na Ediga Ise Biara Faith Millicent Ronald na Peter no yumwabo Muraha Elena David, Mary, Sebedo, Queen, Isaiah na abale nyegusira Kim Totoel, Agnes, Nyangau, Margaret na Bisase. Bakaba mura bamwabo ngamona nyegusira Jane Moige, nyegusira Florence Kemto, Mary, Isaiah na Mary Toel. Ogusangiriliyo kwa Neguso muchango nobe litukulia Jumapili tariki isano na isato mutinyo kabiro mwaka yo 2026 asenkaya abo kutoka Botori Village nigo araruswe nkendu ya nyange na litukulia Jumatatu tariki kiando mutinyo kabiro mwaka yo asabiruna kwa ni wa Jumanne tariki 10 mutinyo kabiro mwaka yo ase enkaya abo kutoka Botori Village ime ya Kitutu Central ime county ya Kisii kurwa ASH studio chia Getembe television na Getembe Fama nigotuwa tumire ngora na magombo nyasaye abalemi chinga kichi chobo kendu obanene siku ile Bwana akija wale wote waliolala Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri je chikosi ao bunabono building and construction